Okey. Aldebaran DC didatangkan, dilahirkan dengan drag clicker guys. Tapi dia tulis dekat website exciting drag sound. Drag clicker lah. Okey, yang ni bunyi dia. Okey. Metronome DC seperti biasa guys. Seperti video habis sebelum ni, tiada drag clicker. Metronome DC tidak didatangkan dengan drag clicker. Okey, tiada. Okey, yang ni senyap. Yang ni ada audible drag clicker sound. Exciting sound, exciting drag sound. Yang ni tiada. Drag clicker pada Aldebaran DC, yes. Drag clicker pada Metronome DC, no. Okey guys.